Ing kabaligtaran na po ning maputi, matuling. Ing kabaligtaran na ning biyasa, makalakabuntok o bobo. Ing kabaligtaran na po ning mababalog, mayabang. King mi pa siya kay Ebanghelyo, dimdam tayo nung nanoya ingamanong sinabi na ng Ginoong Yesus nga na, pasalamatan da kay pa, uling pepakilala mo ka rin taong musmus, ing emo pepakilala ka rin mga piyasa at matalino. Nanoya po wari ing pupuntunan ng Ginoong Yesus, o ba't ka rin taong musmus, ne pepakilala ng Ginoong Yesus, ing pampagari na ng Diyos. Karing musmus, uling tutunggen na ng Ginoong Yesus, detang anak ang makalati siguro, balo tamo ing kamusmusan da rin anak, nung naning kasimplian da, ding anak, nung nano mo ing binye mo, kontento na la. Nung nanong sinabi mo, yang sabihan da, at nung nanong pekim ramdaman da, ita mo ing karelang itanam, king karelang balugbog. E tala kalupang matwa, ita mo minsan, daragdagan tamo ing kwento. Nung ita mo man daragdagan, minsan atin tamong ugaling dati-rati marites ne po, na pilanayaldo ating kumbisniking YouTube, mi palitan ni paling marites, piling nung yenin. Nanoya po yung piling. Piling da, biyasa la. Piling da, ila mo ding dapat pakiramdaman. Piling da, ila mo dapat ding masusunod. Piling da, ila mo dapat ding malilyari buri. Nino rin tutunggan na naman kayo ni Ginoong Yesus. Ding katunggali ng pariseyo ang pong eskriba. Bakit po? Ating okasyon king banal kasulatan, nasasalang sa kandala, ding pariseyo ang pong eskriba, ding anak, dobring lumapit king Ginoong Yesus. O dobring lumapit. Para karela ding anak, alala pag silbi, bala mo, metong lapang kakalat king lipunan, pablasa ang ela pa, pwedeng pakinabangnan, uling ding king isip da, mamyalong, mangan, matuttud. O yan iding anak ketang panahunan ng Ginoong Yesus, na dobring lumapit king Ginoong Yesus. Pero nanong gewa na ng Ginoong Yesus, lepita na lang, tirwana na lang kwento, at minsan, itang kwento nga ita, makaparikilya pa, kareng pariseyo ang pong eskriba, kamatutuanan, nanuman talaga kasama ni Ginoong Yesus, ding pariseyo ang pong eskriba, kaluguran nila. Ing magi problema mo karela, itang tuturuda, gagawan, itang sasabyanda, naman pamintuan, kumbaga, pakitan taungan, ing karelang papakit ka rin tao. Anya nung napansinan niya po, madalas atakyano ng Ginoong Yesus, dining pariseyo ang pong eskriba, huling niya tutugma, ing karelang sasabyan, king karelang dapat. Kay may basang Ebanghelyo po, pakamalan kong kapatad, atin diyang buring ipayabot inikya katamo. Napon po, ba't kong migdayop? Minuli ko king kumbento. Anyang pakanan ko rin sesya kung po sa aking kilwal. Ikit ko rin nga doon anak, may papatela. May papatela, pawuli na ning piyalong. Peboreng ko la. Nanding magbisa ko, ikit ko la, misasabi na la, mamyalong nung pareho. Ay itsuran ko la nandin, kasi ikit ko napon, may bugnong mitumbukan. Nanding magbisa ko, ikit ko, lidob laking pisamban, bigbisit la sagli, kay batlin wala. Nga ko kisarili ko, deniretang mi pate anak dapon. Kakuswelo kong medakit uling, itang pateda, mi kasundo lang mabilisan. Bala mo alang bilyari. Ita siguro ing amanwana ni Ginoong Yesus, na pamarisan talaray kanak. Nanay nga manwan ko po. Ako po wala ko, kaya katamo may edad na, natin tamo mo naman nakakatangguling aliwan tao.
Miraras itang puntong, itang eta mo pa mi kaintindi, miraras kitang eta na misasabi, miraras kitang puntong eta na mi pamansin, miraras kitang puntong mi papanyirata na karengaliwan tao, sasabyan tanin bulok darengaliwan tao, karengaliwang kakilala ra, para si Rantala. Ingamon mo na po din Ginong Yesus, kitang ugaling, pakyapusan talaret ang anak kamalati. Imo rin nasabyan, lakuta na itang ugaling mitatanam su kalalub. Alanak mong pimpo nga kakit, nung alimbawa, atin tamong ipamikaintindi, tani papalampasan o paragulan pa ita, o palambatan pa ita. Baloy po bang kailan tayang sisesen itang bubulad o tamo mi bubularan, tamo mi sasabi, tamo mi papamansin. Baloy po bang ini, makakaragdag yung daralan tamong bagahe kaya katamong sarili. Lamin niya, potang dakal tana dadalan kaya katamong sarili. Minsan, eta na balo, nung nanong malilyar ki sarili tamo. Minsan, eta na kakilala yung sarili tamo. Halos mangibabo, ing pamimuwa, o kaya, potang kasaman tayo yung metong tao. Tayo bring kakit, talagang iwasan tayo. Ninong maging biktima kini. Palagayo, ita, alwa po ya, ita mo. Kasi, iya manahimik ne. Pero ita mo, alata pa mo rin patugot, sabi ng sabi, kwento ng kwento, king biyan na ning bikibye. Eta na mo nga isip, nareta sasabihan tamo nga reta, sabihan ko na pong tutugya kayo bala mo, mamya tamong regalong alaking palawon. Tawin niya po tangatin tamong chinisbis, king biyan na ning betong katawo. Palagayo balik tayo pa ita. Nung tutuman natin tamong balo, siguro yung hamon ko kaya kayo, nung pwedeng kaya katamo niya mo po ita, nung atin tamong balong meto nga isyu king meto katao, kaya katamo niya mo po ita, huling nga tamo balo, misan makadua, tutukin Domingo, tutukin bulan, magbalik ya kaya katamo, itang penyabit tamong kwento karengaliwan tao. Ya siguro masanting tamo pong lawet, bayo tamo lumawe mo naman karengaliwa, baka seben taya pa mo ing kaya katamong sarili. Baka atin tamong eburi king kaya katamong sarili. Anya mabadalas ing may katamong maging reaction. Bala mo magbenggan sa tamo, bala mo bisa tang gumanti. Pero aluwa ing solusyon nita. Totoo yung Ginong Yesus. Totoo yung sinabi ng pray for those who persecute you. Karita, karinyo dun to ing kaya katamong buong pangatawo, na iya pala mayakit kin pa magganti, ing kamwa ning metong katawo. Bagkus, ipanalangin me. At isto nga panalangin meta o agawa meta, datang ingaldo, ay tindiyan me, datang ingaldo, imbes na pikasaman me, malunos ka pa kaya. O ba't sinabi kong malunos at ay tindiyan me pa? Atin niya kasing panibatan na bala mo kakatakutan na. So, anting meto nga Kristiyano, ing padalangin tamo, ing isundo tamo po sana, ing ugaling anak, ugaling, isip anak, na minsan-minsan magmanifest la pa mo rin kaya katamo pangataw rin. Ing Ginong Yesus, ligurano rin anak, bang kanita, kasumangin din karelang kayo na kan, atin tamo nga pulot, kaya katamo nga anak, tapa minsan-minsan magindalan lalaban ng kakulitan. Eyo kakamuanan. Nung sakasakaling inganak yu, makulit ya. Eye pa makarine. Imburi na sabihan, istong magutag na inganak yu, mamiloso po ne. Kini magumpisa ing kayang pamamiloso po. At ing kayang pamamiloso po, iyapin niya itang mangungutang, ketang gustong kutang, alwa itang kutang apasapulyot, kutang ayadang kakwenta-kwenta. Pasalamat tan kayo rin anak yu, nung sakaling mangulit la. Imbri na sabihan, king karelang pamangulit, atinong ay isip bagya-bagya, atina lang masanting apakibat bagya-bagya, at king katatawlian, akit mo nung nanitang sense na retang karelang kutang.
Na minsan itamong may edad na, tala didinan pansin. Pero detang kutangda, as na lang karagula bage, king karelang pangahubog bilang anak.